Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Pynkut ya ka second edition Samkhamti Independence Cup kabala long Hamadan Urkalyar bat kajinga kun haga final kala long hapadeng ka Aiba FC bat ka Tier Counter FC. Kajinga leka hapadeng ki Arkun Hun kala ya khai tad hadu penakut kapor balabu. Kumta haga tiebreaker ka Aiba FC kala pelim ya ka Tier Counter FC. Ya ka nam top scorer la yo bandra dau Vergelas Silla ubana ka nala rempai FC bat yo best goalkeeper pat la yo dau Ibenson Warba jongka Aiba FC but ya ka nam best player pat la yo dau Ferming Shooting na ka Aiba FC ha ka ni ka singi lai don ka lang uba sambor lang ding do bat ikong khamtilin masar. Finals. Broad ni team ada ki job ni, ni hanya itu ki games bagi showing position in final, dari quarter final ni ada ki game long very close atau ke second semi finals ni mana kali untuk nanti shoot out. Te shwa bagan play pledge, ko abanai shwa jik play, ai ni di sini. Pida syamhaman mengidan final jong Samkhamti. Dada kadai itu ke sama cup na ke Republic Cup. Kita remen si jong Samkhamti. Syamit baman ba final di kasi alat ko beneng, kasi baha ko beneng. Ti ngikwa bagin ni good quality football mata kasngi. Ti kaji semomo itu ki super division players ki bisya mata ni pi lalong ki nuksa, lalong ki idol. Ya kita hina ki dalam spau kawai ka Arsenal. Baju smart bani pe football ni man kasngi. Gamar yiki bikin EP ba pi le kai ki hapan ne chilu chikulo ki hapan rut kebaikan ni tentang dan belam hidup iki teglong ke boskrat ba kita ki idols ki jongki mupi piwan mentah ni komandan ka jongi ba ka I see miti kena begitu gila sotho ke quality jongki supervision players. Manon!
Go,